nabubulatan. Tak ayat ni anu Nabi na kung gigilawaitan. Why? Man satara musliman satarahullahu fi dunia wal akhirah. Pasal sa pangagi sa pawi, kenapa kumpunara sa pawi? Saat nagtiguna bisa sa kamanyan. Uli na pagmanya so pawi mo pagaling niya na muslim na satarahullahu fi dunia wal akhirah na sakuman. Uli na pagmahan mampu wala so pawi niya na tama sa alungan na mori. Ginan ilmu Islam. Ginan initali mo Nabi. Why? Ginan initali mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah na katuruyan na wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhir al-ayah. Ayat maknanya terus bagaimana sa ditanong tutuyan ma tertapuan wa turun biasa dunia akhirat adres dunia maratinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang maratinya semarkanu disabarikan warabitu pagi sisa kanung gigilaway kanung wattaqullah kalkan yusallah la'allakum tuflihun lakana masalah sa dunia na ay mga nasarawa na muli sisa warat tanaway gigilaway kanung ako na po lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.